Ini video supaya para di paralog sa kanila channel cho gini samla mo samla terbat mentang ya dan ngene apa sinong wa saura akabang yawan nak mentakan ka jingple ka ying mane mo ngene apa wa saura nah kalian juga para sinong kilaya bhasi bon bat nalor ke dipen kre ke bakher kila pen kre langru berkabam nak mentang jongi tiba wan sa kanila Dinya seng sekarang ke jingkle kan ke jing mana mah basno tenap tam kalong ba mentah ngene nyok ban bam kana jaslah kerja ke bantam dai ban ka babas syo ngene nyok ban bam ha jam jo kana kawa ama la ban ong bakan ke snong ke ba pher tan ke snong sama bakan ke snong ba bon tam ki selong umba bakan ke snong ba pahu tam haka sai ka snong pat hukum jo kan ada orang hakat sara bar kajela jo giru nama bakan ke snong bon tam bar kajo ka por ke snong nei ba kan ke snong kimdan building electric dei ki penmihi na ngene snong te kade ka ba phla ba phel ba ke snong nama bagai ke building electric kimyo na ka bawan na wei dei ki penmihi na ngene snong na banta ka snong hi por ka wei Hiperni building kini nasa nane bak snong hipendi aku belum dengar orang peti bro ngira pendi fi uti pos listrik kadai ke jaka ko ke ba ki generate ika light na ni kan kadai gayen oh kadai ke jaka ko ni penting apa ka ku ba ha mantan kan ka wei abjal oh kemarin ni Kenapa pagi bu? Udah pak kita ni ka kita. Dek kan ko buji thok khana jeng itai snong ki ong ba. Da ka skim basin. Irap nam ta jati. Ban permi building hi. Nongkong nong siap kan ka lat ke ba. Akapol kadang pe yang ke bisin. Long ai ngarap ke bisin. Dek ko si bona nyabam na ikaya. To. Paralog sa ya subscribe ko mai kana ka channel. Jom iba tu samla iterbat mah iter to mentang ya bamno kana gaja bang ini dua isu kan bang to apa ngambat kamera kumno to pero takana himo saya pen ini ya dua isu ya bam kana kabam te apa mah lebih yang second lipat aku lipat ke pos mari kedua mentabat isau ayom kajing tip ka ba compare ka ba ngarang yo mentai kalong ba kasno wa saura ka penmi boarding electric hi kata kada kajing tip ka ba phala mo nang nalor kata la se baru si kata fi perkhat ba kawa saura kada bandon hasno saura penban kawa saura kada sana siapa tengai ba na kok kasno saura tambah kajan pada kok kasno saura rim kata mo so kumesibon kita kedua